So, KarbiAnglong and welcome to my YouTube channel Jinu Vlogs. Taben pini ke nal phan ke si small fresh vlog nal nang phan wan pilo la ben kitcheng pen ki jut anang lang don noi alamang pini nili dom ke dami ke dak adunget Silveta long nai bo Silveta long dam stame nili arluan mang te ludam long lepin la la si nili pini arluan ludam si holodak vlog semer sinang han paklang poni pulo la si kado ka ve sitame nang lang don bomoy and so finally started lo. So don mali to lahan lo baleno nani teman pacu nani mala delivery blocks mang long yang te dak I button mai la so baleno agari nili tum Nagaon se kendam and si pini unique pic lo di choi ta ke angke gari ta ke la lamang ke la si Silveta an pale ipo la so blocks mang lang don. Don marli tum lang itha anaconda stame jo lang itha anaconda ta areptak lang roy anaconda pinar upaya bilang me ardonang lutle penang stame pini bang ardonang dulo shock te namde bilang me KarbiAnglong and welcome to my YouTube channel Jinu Vlogs. La ben non ke da Silveta nang le aloyo and Silveta pini first time lo nili Silveta ardo nang lut kai ke stame nili lapu difudam verlo stame Silveta ardo nang lut lepin la and ardo kilang aso so ektum ining hedi fractured ho nang roy sai de like ha and punat ke nilong nang don ke nipunu pen nipunu nipo sinang don lo blocks along and so dam senang adungan and loh lagi kayo roy lan lo Silveta alang roy lo and a waterfall ke hu la kayo dam se puko play ala ya lasi ning matha ke drone shot se paklang pani pulam lo lasi kado ka wese tame drone shot le langik nang
Itu melahan lo Silveta rồi kìa yo. So, don mardi tu. Nó đây ở road long sida and main Silveta gate bang ke la pur lahan lo. Ya. Hello main dak sitok anglo Silveta public garden tu, public garden and ini ke la incure check lo yo, ini bang ke lahan lo. So, lalu don mardi tu main Silveta ke la si. Cái này cả ingni mà ingni miêu vậy là